Yes, muri aka kanya rero tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ni mu gihugu cy'u Burundi nk'ibisanzwe. Tugiye kuba rwose tuvuga byinshi byaho, muraza kunyemera turebere hamwe iby'amakuru yamaze kujya ahagaragara y'indege kashamashokero. Indege navuga ko zidasanzwe, zikaba ari indege z'intambara z'abafaransa zigiye kuba rwose ziza ku butaka bw'u Burundi. Ese izi ndege zije gukora iki? Bimeze bite? Byose gatanu kuri kagenzi kako turaje tubyinjiremo tuve imuzi n'umuzingo. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru mu masaha yo kugica munsi, munyemerere mbanze nisuriza abantu badukurikira. Hari abantu bambwiye ati rwose ndarambirana mu gusuza abantu, ariko mwabantu b'Imana mwe mujye mubyihanganira, kuko gusuza abantu baha ikaze nibwo buri umwe wese rwose yiyumva yarangiza akumva yuko koko ari kumwe nawe gatanu kuri gatanu muri rusange. Tugiye rero kwinjira dusuza abantu badukurikira, ari nako kandi tubaye ikaze. By'umwihariko abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda tubaye ikaze, bari mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Munanira, bari muri Coline Mujijuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Tungo tubaye ikaze, Jumbura ndetse na za Gitega tubaye ikaze. Badukurikira rero bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, bari hano United Kingdom, Amerika, bari Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze rero tubikwe ku mutima n'amakuru tugarutse mareba n'umutekano, politiki na diplomasi, bw'izo ingingo z'ingenzi utagomba gucikwa. Turaza gusimukira mu mujyi wa Bujumbura turebere hamwe iby'indege z'abafaransa rwose zigiye kuba zasesekara mu masaha make. Izi ndege bikavugwa yuko zigiye rwose kuba zafasha byinshi igihugu cy'u Burundi. Ese izi ni indege zo gukoresha iki? Bimeze bite? Turaje tubyinjiremo tubive imuzingo. Turaza kugaruka gato ahitwa Gitega turebere hamwe iby'urupfu rwose rwaje, navuga ko rwari rwateganyijwe ariko akabusimbuka, rukaba ari urupfu rukomeye rw'uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazirana kugarika. Ikitwa CNDD-FDD ubu bintu bwiza kama mbaya uyu mugabo barashaka kumwivugana mu buryo navuga yuko budasanzwe. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko hano za Mbandaka turebere hamwe bato 6 z'abasirikare by'umwihariko b'imbonakure ariko zivanzemo n'ama FDLR bagikomeje gukorera imyitozo hano mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakaba barakuwe mu bice bya za Kibira ndetse na za Cibitoki bakajyanwa i Burundi mu rwego kugira ngo bakomeze bahangane by'umwihariko n'izi zasambwe hano muri Uvira kugira ngo Uvira idafatwa. Uwitwa General Nevati ndaje mbabwira ibyo yivugiye we bwe. Turaje by'umwihariko tubikomozeho. Turaza kugaruka gato muri CNDD-FDD tubapdatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ani CNDD-FDD navuga yuko rwose byamaze kuba gateranzamba. Burundi ingabo intwaro byose bari gukora muri kimwe cyose kugira ngo bariye buryo ki ibyo bintu byaboneka. Ni mu buryo navuga yuko ushobora kuza gusiga ibintu bihindwe isura mu buryo uremere cyane. Gatanu kuri gatanu rero kora subscribe kugira ngo tubashe kujya tubana muri amakuru ajya atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Ubwo ngubwo rwose nyamuneka icyo musabye tera gatebe asigaye twinjirire muri ano makuru yo kugica munsi atagomba kugucika. Tugaruke gato ku ndege byamaze kwemezwa ndetse bikanavugwa na bamwe by'umwihariko mu basirikare bakomeye b'Abarundi yuko izi ndege zigiye rwose kuza mu gihugu cy'u Burundi. Izi ndege zikaba zizahagarara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi zikaba ari indege z'abafaransa. Amakuru dufite atari ivumbi turimo turakora muri drone zacu zibereye indani muri CNDD-FDD ndetse bakizikaba zino mu gisirikare cy'u Burundi indani mu gisoza rwagati barimo n'ibikomerezwa. Baremeza kubyibura indege zigera muri 2 zikaba ari indege ziremereye cyane rwose z'abafaransa. Nari namenya ubwoko bwabo gikomeze gukorera checking kuko hari amako 2 barimo baravuga. Ndashaka yuko rwose ndibabwira ubwoko bw'izo ndege ariko namaze kuzimenya neza. By'umwihariko zigiye kuba rwose zaza hano mu gihugu cy'u Burundi. Izi ndege rero ngo zikaba ari indege zishobora kwifashishwa mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gihuye n'akaga gakomeye cyane. Nimvuga ati mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gihuye n'akaga gakomeye cyane, ndagira ngo tuze kugendana neza ibi bintu tuze kubyumva mu buryo mwese cyangwa ubundi. Impamvu mubwira ibi bintu tuze kubyumva nuko kugeza amaginga ya
igihugu cy'u Burundi ari igihugu kuri gifite byinshi cyane kirimo kirahangana nabyo. Ndababwira ni igihugu cy'u Burundi gifite guhangana na Red Tabara. Si Red Tabara yonyine iri mu mashyamba, igihugu cy'u Burundi gifite guhangana n'umujyi wa Uvira kugira ngo udafatwa. Izo ni za Salamu. Nkababwira ni igihugu cy'u Burundi kiguye guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari ndani muri CNDD-FDD, nyamara kandi kugira ngo haze kugaragara gutsinda ibyo bintu bikaba bishobora kuza guteza ikintu gikomeye cyane cyangwa ikibazo gikomeye cyane kugira ngo uwitwa General Neva atsindwe. Igihugu cy'u Burundi gifite guhangana n'ibintu byinshi mwaba n'Imana mwe kitagomba kuba cyakira uko kiboneye. Ndasubiramo, igihugu cy'u Burundi gifite guhangana n'ibintu byinshi kitagomba kuba cyakira uko kiboneye. Izi ndege nizimara kugera mu gihugu cy'u Burundi, ubundi ikibazo kibajijwe n'abantu benshi, abarundi baraza kubasha kuzikoresha. Ni ukuvuga ngo ni indege zigera kuri ebyiri, ariko ntabwo ari indege zo gutemberamo. By the way, ni indege z'intambara. Sinzi nimba igihugu cy'u Burundi ahubwo kibunashoboye kuba ibintu cyabimanaginga ngo bikunde. Biraza kugorana cyane kugira ngo igihugu cy'u Burundi kimanaginga izi ndege z'intambara zigiye kubohererezwa, ariko sinzi nimba baziguze cyangwa ari ukuzikodesha. Gusa ngo nabo ubwabo bafite ikintu bita amakuru adasanzwe yuko izasaranga isaha n'isaha zishobora kuba hitwa za Runyingo ndetse na za Kiriba, zarangiza zikinjira mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibi bizagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi paka izasarama. Igihugu cy'u Burundi kimanitse kikavuga kiti nyamara reka ibyacu tubishyire ku murongo, tuganire iby'iwanyu ni iwanyu na Kisekedi w'iwanyu, ibi reka tubireke. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu barimo barakora ibishoboka byose bakavuga bati aho kugira ngo twebwe tube twahura n'ibibazo bikomeye cyane, tube twahura n'akaga gakomeye cyane, turaza gukora ibishoboka byose bibe uko byakabaye, ibintu byacu tubishyire ku murongo birangire. Ibintu byacu tubishyire ku murongo birangire. Iyo byose rero bikaba bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo navuga yuko gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero nyamuneka ikindi kijyanye n'amakuru y'izi ndege turaza kugenda tubakurikirana, gusa zigomba kwifashishwa mwahumvishe, ndetse murabizi iki gihugu kirarwanwa na benshi. Twabibabwiye gifite amatora mu mwaka w'2027 tuvugana arabura tuya. Ubwo rwose nyamuneka ni igihugu kugeza amagingo ya gifite byinshi kigomba kwitaho muri rusange. Ibyo reka tubireka ahubwo tugaruke indani muri CNDD-FDD. Icyitwa CNDD-FDD iri ni ishyaka riri ku butegetsi ryobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye afatanyije n'aba bagabo baba bigeze nk'aho batayoboye nyamara bayoboye, aba bita ba General Prime Nyonga. Aba bagabo barazi ibintu bakabirebera hariya, bakigira nk'abantu batayoboye, kandi nyamara mu by'ukuri aba bagabo baba bayoboye. Aba bagabo baba bayoboye. Ni ukuvuga ngo we araza akigira nk'umuntu utayoboye bitamufasheho, ariko nyamuneka aba bagabo baba bayoboye. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo. Ni ukuvuga ngo rero CNDD-FDD nyuma y'uko uwitwa Gervais Ndirakobuca bakunze gutazirana kugarika ageze gutya, icyitwa ubuyobozi akabutakaza cyangwa se akabubura, ibintu byamaze guhindura isura. Ibintu byamaze guhindura isura. Impamvu mubwira ni ibintu byamaze guhindura isura, uyu mugabo ngo ni Ndakugarika, ni umwe mu banyapolitiki bafite amateka ndetse bafite n'amakuru menshi ku gihugu cy'u Burundi. Ndetse igihugu cy'u Burundi kiramutse by'umwihariko kigeze gutya kikaba kikaba cyakora ikosa gishobora kwikanga gihuye n'ibibazo bikomeye cyane.
amakuru rero dufite twamaze kwakira atayivome nuko uyu ngo Ndakugarika bashaka kumugarika nk'izina rye. Ariko se mwa bantu bima ushobora kwibaza ngo ibintu biraza kubahira, ibintu byo gushaka kugarika Ndakugarika, byo gushaka kumuhitana biraza kubahira. Nk'ubu nyemera babwira yuko nyuma yaho yirukaniwe amakuru agahwirizwa bakagenda bavuga ati nyamara ashobora kuba ariwe muntu urimo urashaka kuzahangana n'uwitwa General Neva mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2025 Prito. Hari amakuru yamaze kumenyekana yuko imitego igera kuri 3 ariko akaba ari imitego y'imishibuka ngo yashibukanye uwitwa Ndakugarika ngariki ikamuhusha. Ayo ni amakuru arimo aragenda dushyikaho aha turi. Imitego igera kuri 3, ndasubiramo, imitego igera kuri 3 akaba ari imitego y'imishibuka yashatse gushibukana uwitwa Ndakugarika, ariko kugeza na n'ubu nta n'igikomere yari yagira. Ibi nibyo byamaze gukanga uwitwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Arimo aribaza ati se uyu mugabo afite amahembe, uyu mugabo arimo arakora ate? Arimo arakora ate? N'abantu b'Imana, ibyo byose rero nyamuneka ni bimwe mu bintu navuga yuko byamaze kuba bihinda isura ndetse bishobora kuza gusiga igihugu cy'u Burundi ibibyacyo bibaye agateranzamba kandi na wanzamba. Uyu Ndakugarika nawe ubwo naza guhagurukira CNDD-FDD afite amakuru yayo menshi, araza kuyirimbura. Nyamuneka araza kuyishyira ku butaka, naza kuyishyira ku butaka rahira ko batari kwisubiranemo. Uwitwa uyu mugabo Reverend Ndikuriyo, umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD, ubwe niyo wikoje mu ibaba rya wino arandika, arangije aravuga ati njye uwitwa Evariste Ndayishimiye yarandoze, iyo bitaba Imana yakinze akaboko mba narapfa. Ibi byose rero nyamuneka wakombina ugasanga igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bishobora kuba biri mu kaga gakomeye cyane. Ibyo byose wakombina ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Yenda aya makuru reka twite tunayavaho tugaruke gato. Hano Zambandaka ni ikigo kirimo kiratorezwamo 6,000 by'imbonerakure bivanze n'aba FDLR, ngo ibi 6,000 ngo bikaba bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wari warabuze, kugira ngo izi zasarambwe zirwa hitwa za Bingo ndetse na za Kibira bazikuremo. Ese koko namwe niko mubibona? Uzi neza izi zasarambwe, uri kubona ibi 6,000 biri hano Zambandaka bishobora kuza gukora ikosa? Ntabwo tuzi guturuka mu bice byose twagiye twumva. Ubu si 6,000 nibyo bimaze kujya ku butaka gusa. Nabo FARDC ubwabo yemera cyangwa se imbare ibarura by'umwihariko no kuri koti y'Abarundi, abo bonyine bashobora kuba barenga. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu n'ubundi navuga yuko bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane, ahubwo abandi bakaguma muri wawa. Ibintu birakomeye nyama. Iki gihugu cy'u Burundi gifite ibibazo. Nze murambivuga nkababwira ati nyamara umunsi umwe muzabona operasiyo zakorerwa uwitwa General Neva. Baravuga ati Kisekedi Kabila ashobora kumukora akantu, ariko uyu we n'abantu b'Imana nta nubwo azamenya wamukoze akantu, ntabwo azamumenya mbahura. Reka tubashimire rero by'umwihariko mukurikira kuko no mu kanya gato turaza kugaruka, gusa mukoreshe nkazi yaduhereye muri noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda, ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30
hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo, ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushyiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'état partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Icyo nagomba kuvuga rero ni iki? Nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, kugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, ntawe ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nibyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo gihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera kabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nicyo kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga. Ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politiki bagira abagenzi, bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaires b'abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara yihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice, nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icyizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington? Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwara vuma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale hari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etats-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha uko ikindi gihugu cyari cyo cyose cyovuga.
ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Bush Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu, dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko impinduka ku bijanye na ordre mondial, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi aribyo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumirwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya ibiganiro bya Washington, kuko ibiganiro bya Washington burya nibyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye, ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Kongo na AFC M23 baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemo abarimo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'urucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano, na cyane cyane ashingiye ku byo urucuruzi. Ariko urucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka nacyo, kuko arico kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri icyo gihugu, cyari igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel, ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, kubera birimo ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Scenario igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda, noneho hakaba inzira yo gufata umuheto. Ico gihe u Rwanda gobangaje, AFC M23 yobangaje, Uganda yobangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi, byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo
harimo risike niniya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opozisiyo ikomeye ihambaye y'abakatumbi y'abafayuru y'abakabira n'abandi benshi imigwi ikomakomeye imigwi za katolika amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi, nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata aya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo ayabyaze umusaruro akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari avuga ikinyarwanda avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale